Na nedavno održanom sajmu knjiga u Beogradu promovisana je monografija o crkvenom horu Branislav Nušić iz Kosovske Mitrovice. Bila je to prilika da se obeleži 30 godina od osnivanja hora i 90 godina od osnivanja prvog pevačkog društva Nušić iz Kosovske Mitrovice. Svoje viđenje značaja hora u monografiju je pretočio književnik i kritičar Aleksandar Dunđerin. Možemo prilično odgovorno da tvrdimo da je crkveni hor Branislav Nušić najveća, najznačajnija, najproduktivnija srpska kulturna institucija na Kosovu i Metohiji, koja pored toga daje veliki doprinos ukupnoj srpskoj kulturi. Iz ogromne torbe zabeleženog najznačajnije je prikazano bojama likovne umetnice Miljane Dunđerin. To je i pretočeno kroz boje koje su prisutne u samoj monografiji, gde sam izabrala boju plavu kao našu Vizantiju i jednostavno slavlje koje oni slavi, ovo što oni pevaju. Naročito sam se potrudila da to učinim svetim tom bojom zlata koja je prisutna na samim koricama i unutra, pogledat ćete kasnije ako budete imali prilike, i pre svega belom bojom, zato što su oni stvarno anđeli. Dugogodišnji prijatelj crkvenog hora, doktor umetnosti i dirigent Tamara Adamov-Petijević ističe značaj horskog pevanja. Prilikom osnivanja Saveza srpskih horova 1912. godine zapisana je jedna misao: prut je u snopu jači. I čovek se osjeća bolje i važnije kada je deo celine, kada se kao jedinka iskaže u sinergiji sa drugim ljudima. Nakon predstavljanja monografije, emotivna reakcija dirigenta hora Petra Rakića. Ispričali što su vam kazali, to su stvarno jedne takve besede kojima ja stvarno ne mogu da komentarišem, nisam u stanju da komentarišem. Ja ću opet da se osvrnem na muziku, samo da kažem, posle 30 godina da se zahvalim svim generacijama. Nastavit ćemo tradiciju. Mislim da će biti jubilej 50, ali nadam se i 100 godina posle mene, jer ja iza sebe ostavljam jedno 5 ili 6 dirigenata koji će da nastave posle mene. I ništa, samo da se još jednom zahvalim i ovoj generaciji koja bavi i onim prethodnim generacijama, a za vas, od nas, hor će da i vama prenesemo jednu poruku, jer ako nema naroda da nas sluša i ako ne sluša naše pojanje, neka samo što je posvećeno Gospodu, ali mi smo u stvari predstavnici naroda na zemlji, a vraćamo se Gospodu na nebesima. Ova monografija uskoro će biti promovisana i u Kosovskoj Mitrovici.